Toi whatalo whātua le whaapoponga o tala whaumo le nei awa uli. O le pōna whai ai se whaatasinga, po o le whaamoe le whai ai tausanga taitasi, na taita ia lea ele komisina mawalunga o Sāmoa New Zealand nei, lana fionga afamasanga tole afua whaamatala upu. E whaamanatu ai le atoanga o le onosfulu tolu tausanga, talona tuto atasi le malo o Sāmoa, ma whaamamalo ai fo ile vai aso le ngangana Sāmoa i New Zealand nei, e siria ma le tolu se fulusui o ofiso ame pasa, ma komesino malo ese na awai ai, sa awai fo isui o le au whaingaruenga pa ia le atua, i le ngatai lea, sa awai fo ile sui whaipuli o mana, le fionga pesita Barbara Edmonds, whaapea maunga li tia so sene, o Anita Baker, whaapea ma le sui pule nu o Porirua, sa awai fo i tori whanau, te pule nu o le pule ngā nu o Wellingtone, sa whai ale saunoanga maasani ale komesina, e whai masui o le malo o Sāmoa, e whaafetai ai le auwala au lia, maamana i ai le onos fulutolu tausanga o le aso whanau o Sāmoa. Sa whai le saunoanga ale sui o wawasa manaia, whaamanatu ai le Treaty of Friendship, po o le whiangainga i le wao Sāmoa ma New Zealand, o le susunga il whawhi auto ina Reverend Elder Malaki Moai Ava, na taita ina le sauninga lotu e whaamanui ai le tuto atasi o Sāmoa. Sa whai ale a whaatasinga i le whare waka i Wellingtone, i le poana po, sa whaafia i le wha ili ale kaseki, ma le autala voal e whakasa a le susunga le whiautoi ina i a nove vai la au. Sa ai fo e matangata i longa, mai le matanga luenga o tangata Pasifika, sa whawhetai ai e le fionga komesina, le ngaluenga a le Ministry of Pacific Peoples, le ai whaamanatu ina i le ngangana Sāmoa i tausanga taitasi. Ua whaalia le komesina tuma o timo supermarketi, ua mai a whaataita inga o le tekonolosi fōu, le ai whaonga i masini po e atai supermarketi, e whaafetaui ma po e ai fōlinga o tangata whaatau. Sa whaataita ai inisio supermarketi i Northland, o na sa whautoa ina mua, e mo o miani waenga whaalelea, a o le i whaonga ina tū mau. E lua 5 supermarketi sa whaia i ai le whaataita inga mai le aso valo o Februari, i le aso fito se tema, na mawaile lua se lau 25 miliona, iwa se lau fitu se fululua a fe male faa o fōlinga o tangata, e a fe fitu se lau faa lua fōlinga na whaailo aini tangata na masalo mia i solitu la fono, ma e a fe lua se lau male valu sa wha amaonia e sao, na whaailoa le pulisili o le foodstuffs Julian Benefield o lea tekonolosi ma whaataita inga na mawhaiona tu uititi ai solitu la fono, a o tausia pea li saunga le mua whaamaumaunga patino o tangata lautele. O taiala ua whaataatitia le foodstuff e 5 taita inai le whaonganga o ia masini po e ata, e whaapea o ata o tangata e le whetaui mawhōlinga o tangata o lo tausa ilia o le awave lava o na tape ma ave ese mai a lato masini, e le whaupopoina pe whaongaina atau i lato e lalo o le taise fulu valu tausanga, e le o whaasoa ina fo i ata i le vao whale o loa ma supermarketi ese, ma o lo amalosia fo ile malu pui o atau tangata e na ole au whaingaruenga sa whaia o unga ile whaongaanga o le tekonolosi e mawhai o na vaai i atai pueina. E whaitau fia a whetala atu pia tangata i Wellingtone ua ngau pia mau ile au ngā o i e whaapipiina masini pueata i ATMs po o masini tala tupe. Na lipotia e leolo avea masatini suesue te Macintosh, ua vaaiale si iti o le numero tangata e ngā wala tau tupe ile au ngā oi, o le vai aso taluai na lipotia ni ngā oi ngai se fululua, na o atuai ile 5 feta la tupe na ngau ile isi ngā oinga, e ai vaenga mawhaiona siaki pe mata i tue tangata, pe awha o ngā ina la tau pe patala tupe po o cards, i masini tala tupe po o ATMs, ma masini e tutongi ai whaatau, mua, e tāwale siaki o ATMs, pele o yaini whaailoilo e ilo aina whaaleangaina, ma siaki nisi mea whaupopo, ile vaenga lea e momono ai le card, mana tue whaonga le isi o 5 e pupuni ai le o omina o lau pin, po o le numera whaalilo lau card, e tele ina whaapipi ele au ngā oi masine pueata po o cameras, i ATMs, e leoni masini tala tupe, mo fale tupe, ma a masalo miani tulanga whaapea, e tāwalo whaailoa i se tasi o le au whaingaruenga o le fale tupe e ana le ATM, pe whaafeso o taile o leo i le numera tasi o 5, e tāua fo ile siaki o lau teo ngā tupe i taimi uma, e ilo ai o lo o sefele fe whaawia inga o au tupe.
O le ungo se suesuenga pito ala tamai po o fesili whaapalota e sa ili ai po o feo mafuli i ai finangalo le atunuu a o le i whaiale whainga palota. Na wa aiale pa ua le lango mo le National Labour ma le Act e tusai ma li poti. Whaopopo le lango mo le New Zealand First e tusai ma fesili whaapalota. O lo tu mau le lango mo Christopher Luxon mo le tofi palemia ai ua pa ula i titi le lango mo Chris Hipkins. E lua pa sene ua pa ua le lango mo le National ma wifi pule whātou lua le palemene. O le Labour e tolu sfulufitu whaipule pa ule tolu pa sene. O le Green e se fulu lua pa sene whaupopo ma wifi pule le palemene se fulu 5. Tasi pasene na pa ua le lango mo le Act ma wifi pule se fulu. E tasi pasene na whaupopo mo le New Zealand First ma wifi pule le palemene se fulu ma le te patia Maori ua whaupopo le tasi pasene ma waino fua i ono i le palemene. E silia maleiva se fulu wafe tangata na sainia se talosanga ua tuina atu le malo ina ia whaasale whaatauina atu o mea whaapapa po o fireworks i tangata lautele. O le talosanga na tuina atu le malo ma sa tau au ina le sui whaipule o le National Greg Fleming. E le ngata le to atele na sainia na whaopopo fo ia le valu se fulu wafe o manu ma ile au whailafu manu ma whanga whao. Na ta uaila tau na tapena ina lea talosanga e whaapea e tele manu mamate ma manu nua ile po a olumana ile kai Fox i tau sangata itasi. Na lolomia i lunga alofi vai o alofi 5 ma isi vai ngau tino manu i lunga o le talosanga na tuina atu ile malo. Whaalia le pule silo le Animates i New Zealand Nathalie Mullenshot i lunga o le Radio New Zealand o le mawhaiona whaalawi lua o mea whaapapai whale o loa i maasina a ole iyo o ile kai Fox. E tuina atu ai lewa noi tangata e whaatau ma whaaputu i o latou whale e whaaungape e whaapapa i le tausanga a toa. O le asona na fina sisina i le fu o le salotonga o Sāmoa i le whale mataanga pātaka i porirua e tatalalo i ai le whaamamaluina o le vai asona ngana Sāmoa New Zealand nei. Masato o tele malo whaaloalongia na awai atu i ai. O le susunga ia Willi Teo na avea mafufunga o le aso. O saunoanga alo ia na saunoa ia i le pulisile o le ngati toa Helmut Modlik. So o iai ma le saunoanga whaapitoa a le afionga i le komisina mawalunga o Sāmoa New Zealand. Afa masanga tole a fua fa matala upu. Sa fa atasia tuai fo inisio la ufainga luenga pa ia le atua. O le susunga le whawhenga inga ia so se mea fa atui o le PIPC porirua na taita ia le sauninga. Ma sa fa atino ina fo i fa fianga e sui o le ekalesia PIPC porirua mo le fa moe moe i le aso ananafi. E se furuma sina mawai aso wano fo salai se tau lea lea na ia tu uina atu. Pe pasia pe pau ta avale po o Warren of Fitness e tu sama le ono se lau fitu ai lea iso na lai sene pasi ta avale. E ono se lau fitu pe pau ta avale na ia tu ina atu. Mai ate se mo le lua fe lua anga i mai ayuni o le lua fe lua tolu. E ta i ono se furuta ala le tau na tu ina atu tangata e pasi ai ta avale. Mai si lia male fa se fulua fe ta alala na tupe na mawai e tu sai malipo tia le ofiso felawa i ngā New Zealand. Na toi whaafiso o taia i lato na maua pepa i le pasia ina o a lato ta avale le NZTA ina ia toi siaki a lato ta avale. Mana mawai le tele o ta avale na mo o mia le whaaleleia mai le isaunga le mu i lunga le awala o Imros Taki e ana ina le whale ta avale ale Newmarket Automotive Repairs. Mana tula i lumo le whaamasinonga whaitu maloa au kilani i le masina o me. Na mawhaiona la vea ina mai le soifu o le tamamatua na tae le ngalua o whaangota i lungol au nguto le vai i o Taki River i ka piti i le aso wharai le taluai. Na mawatu John Schofield fitu tausanga o pa ufa o i le vai masana na te atu nisi na latani matoso ane i lungo le pa umatu o le talitonunga leo ana le vaveo na maua i la uana la vea ina Schofield se manue malemo mamaliwa i lava ua whaafetai ele aingo Schofield tangata na anga le lei ilo lato tamamatua. Tala fo wia mai le si ufofongo le lau muamo le nei vaenga o le awauli.